Kau banting diriku, kau cekek leherku, tapi aku masih memberimu kesempatan kedua. Aku mohon kasih, jangan kau ulangi perbuatanmu yang dulu itu. Wih, kasih na. Kita na podo kasih na ko silisungi Roy Lesti lo. Na di ano dia pa yung mandilakain na ko dong. Wih, marayo kay Lesti deh. Ayun, nak kulen mantre na hanahayo na Lesti. Nak kulen mantre na len no nan reu kasi na Lesti. Wih, alasa ka sedih mo taro Lesti. Hai Betty, mari kita mau jalan Betty he. Hai gara-gara Lesti mo takut tuh he. Masasak kak day na tapang ka to me lepangi Roy kewe lo ka palece mak ko tanta. Na elok mantre gara-gara na hai ke Lesti hai dai be we. Kencap patui pengaruhnya Lesti he. Ah, tu Betty, sadar kau Betty, artis sendiri ya bahagia nih Indria nih kamu malasa. Guru-guru tono patah sel-sel lah neneng. Wih, sedih deh. Gak mesti lepas apa Roy, weh. Nak kule mau pas tali obat nenek nak to kule mandre lo, weh. Kule nanahai Indria. Terus sedih ngapa patah sel-sel tuh ketemu itu, weh. Nak bak kule lo di bola-bola darah ku hene lo minta Shopee pak Roy nak lo lewat lewat jama untuk nolak nok nandre lo kulina na hai kisam penyanyi deh na kule mandre na kule matindro wih deh Betty he tanya sajimu tanya anakmu tanya kamu Andrea he nyandra lah sayo wih lama rupa hai pencap itu pengaruhnya Lesti he Betty sadar kok Betty he wih tada tongam itu ke tada toja itu ke urusannya tidak murus deh nggak mau tuh urusan artis na pada di tahu lunu apalah salah saya toko hai Betty he wih amak kok nantimu ya kau puji kia lo Lesti ya pak itu kau Lesti kayak kelon televisi sama nasi dengan anakku lo kayak kelon detik nah iya repot kita lo cabut laporan kasih nggak baru detiangi lo silisun tari dulu orang majarah kasih narodo lakain supaya nak nama apa imang Cina aja bade neng kalau aku dulu minta sapi ron ria pak engkama mandre kadumpi sapi setama anu melosi rume molaya pak Iroi kita sembal telepon apa jadi laukus na tuh celenia malasa kak ya kalau lagi pas lady neneng di hati agak-agak bepa buah-buahan atau agak sina pe saya silo kita muling sina aja demo yo lo celenio tapi ko masalah artis di sedih molasa wi di mundri naik pi ko hakko bepa kamase agak na gaw itu Betty sesa ka badai sinani haro telung ngeswangi dei nak muka tu mengkah pak anu narasayo pale Lesti wi Betty ngerak kalau marupa puji mama toko bepa lo hene ya ko artis di lah sayo ya ajak sana dolo tanya toja gitu ke urusan nanti mau kesini lo Betty nama atuh artis nala saya toko kamase taulin nah misalnya mon ko de mesala lenu peke dongkor pon tori Lesti mesala lenu na hanci oh itu dan rote kelon ritan kalina ro taulin nah ye seke mit toko hian neneng pak polo gare di sini di bolana ini ya manu bepa dona na nam tu mau hanga mau telung batu mau itu mani ini tadi kemalasa tahu yo na hangi bepa rumah hai neneng kalau wakok aja mau sekarang nih wide agak situ melo mau puang ada nah itu muka sekarang yang kau wiseng ya agak situ ndam kalina Betty hai lo dina dona di bola ini ya lo kayak parate fitri lo kabu bepa dona jadi baliki nah ku jero nandre mana anak kita mas jadi nak gawa hakko hai taulin nah pak munde dasarku nak ku pura lonyang inda nak ku palaloi ki he taulin dulu matu pimpu puanga aku jawab ki lo ki mu puanga taulin nah cina mau ku tui